Vring hi ogas ni kwa sang hi som ni panga in rin ni ya niya. Naktu ko gas ni som Sunday ya khochin tur kan thlir ho lenga. IMD nan tarlan danin naktu ko gas ni som Sunday ya chuan Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram le Tripura mun tamvak lawate ruwa tampa nga ya sur theida chan sawma. Mun then khata chuan khopui ri le trek te pok lawm thei turangin antar lang ani. Hei hi kan en anga August ni som Sunday ya chuan Arunachal, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram le Tripura ate chuan mun sang sanga rampum dab lova ruwa sur thei turangin antar langa. Sikkim lama chuan rampum dab pasur thei turanga tarlan ani bok ani. Weather warning August ni som Sunday ya chuan notice pumpuya warning chungchanga thuchiang om lawa. Aizawl Met Center in an tarlan danin August ni som Sunday ya chuan Kolosip Aizawl Mamit Saitwal Serchip Khozol lung leile na thiala ta chuan mun tlem te rampumatanga chuta mun za pakhatatanga som ni panga vela ruwa sur thei turaga tarlan ani a champhai le long tlaya te chuan mun sang sanga rampum dap silovin rampumatanga chuta mun za somnga pakhatatanga somsari panga vel bora ruwa sur thei turanga rin ani boka siha chuan mun tam lutuk lo rampumatanga chuta mun za somni parukataga somnga vel bora ruwa sur thei turangin antar lang ani. August ni som pakhat thotana chuan IMD nan tarlan danin Arunachal le Sikkim lama chuan rampum da pasur thei turanga rin ani a. Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram le Tripura ate chuan mun sang sanga rampum dab lovin ruwa sur thei turangin antar lang ani. Weather warning August ni som pakhat thotan ni a chuan Arunachal Pradesh le Sikkim lama te orange alert tanda a. Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram le Tripura ate chuan warning chungchanga thuchiang om hri lo ani. Khati chin kha nile ro se.